Embeera ey'omwana owamanywaho izina rimwe eryakakoza eyali kurabamu wagireba tokabura kuragaza emiziga abokushanga ngu omubiri gwe gwona gutandikire kujunda abokushanga ngu abazaire be bakakwata omuhoro baguta omu muriro nabwanyuma niko kutandika kumwootsya ebicweka bitari bimwe na bimwe eby'omubiri gwe. Aba obwahati nibagamba ngu n'okuheereza omwana ogu ekyokurya nakwo ekikubiire kutanguhi bari kumuheera ahu yayenda kandi n'omwana ogu taine kwari kubasa kweyamba ahabwokushanga ngu engaro ze zoona ziriyo nizijunda ahabw'obuzibu bwona obw'abazaire be bamuhikizeho. Kakoza outushangire aha kitanda omu irwariro erya Mukama Afaayo agambire enaku eyari kurabamu ahabwokushanga ngu abazaire be nibo bagimuhikizeho ari kugira ngu ebi byona ishe weye niwe abira byebembiire. Wali okoze ate kuno? Akusanga bisanze awo n'akusala. Shenkuru w'omwana ogu Kakoza owamanya nka Muzeeyi Joseph Kafeero nawe yagamba aha bintu ebyizire nibibaho nikwe kugira ngu abantu abine embabazi babase kumwirukangirira abase kujanjaba omwijukuru Kakoza. Oba mukazi we ino musango gwe yakola yandigambye nti omwana wo simwagala genda n'omwana wo naye mazima tiyandikoze muzukulu wange kumutuusa ku ssalino ng'omwana atalina musango. Nsaba abazira kisa bonna bonna banyambe banziruukirire ku muzukulu wange oyo kuba muzukulu wange mwana muto ali nange sina kyenyina. Bernard Chiba omusawo okuruga mu irwariro eri Kakoza ahariyo natungira obujanjabi nagira ngu omwana ogu tari mu mbeera nungi ngu kandi nabo bariyo nibateekateeka okumwongyerayo okumutwara mu irwariro erikuru erya Masaka kugira ngu atunge obujanjabi oburi kukiraho. Ekiwundu kinini kyokka amaze ennaku tafuluma nga bw'omulabye n'embeera y'olubuto si nnungi kuba nutrition abadde talya bulungi akikiwali nawe omulaba yaguzimbi emikono bagyokya talina maanyi omwana w'emyaka 6 abadde asobola okutambula okutuula kati watuukira mu mbeera eyo niso tusuubira okumwifaalinga. Omushaija n'omukazi abari kumanywa nka Nantongo hamwe niba Kamya aba nabo bagamba aha nshonga ey'omwana waabo Kakoza. Kinayinza obutaddako nakati era nakola ki naddamu ne mugamba nti ntumuleka kati wanejjo wano jjojjo wano kwekola ki ekumukuba yasooka engalo n'amwokya ne wano nene emabega wano wamukubanga omwana nekati wamukuba ku mutwe gwe wenyini ate olowooza sibimanyi esaali nali waggulu okwata ekijambiya nga kyali kyo kyasooka mu ngalo bwamala nodda kkalina ekijambiya n'okimuyisa wano era wakola kya bbulaaka oyankulu nakwata nga ntukumbulambulaku okutuuka wenadduka ewaka wa muzeeyi. Abataka bajumirira ebikorwa bari kugira ngu abe byokwerinda biine kureba ngu bakwatise omukono gw'ekyoma ahari Nantongo na Kamya ahabw'omuringo ogu batwire nibatwarizamu omwana ogu. Era kyewuunyisa nti tuwangalira mu nsi ejjudde sitaani ejjudde ebikolobero nga tubadde tukyali ku by'abaana abayigga abaana batemu ate ne tutunuulira eyakeera ku makya n'akuza olubuto emyezi 9 nga olwaleero omwana atuuse n'okumuyita nti maama akuze atuuse ku levo gy'alowooza nti yandabadde wa mugaso ate yeegatta n'omusajja ne batandika okumutulugunya. Kati nga ffe abakulembeze okusinziira ku bazadde abo kye baakoze omwana oyo ne bamwokya ena n'avunda tusaba gavumenti ekangavula omuzadde oyo sina kindi asibe emyaka gyonna egy'oku nsi tusobola kuddira mwana muto nga gw'omuzaala n'omwokya mu mbeera eyo nga gye tusaba poliisi etwale omuntu oyo mu kkooti. Omwana ekikolo ekyamutuusiddwako abalamuzi tubasaba ne sekusaba kwonna bafube okulaba nga